Da kajing sokya halo kajing sim kabu da ki katto kanengut ki barjala hakaban sengkam sengjam klem dayo satya ya kijing bet ki patikna lengba ki kot kisla ki babyang ki badai banyo nakatnat joka district council kum ki trading license manta kasngi ki noilam jongkari boy youth development and social organization sengkemi ki lalik ben khang kredap sendon ya kawe kadukan di jengbam kabadon hapo kasor nongpo ya kane ka jinglik khendra kot sla jongka RBYDSO lalam khmat dauba Arnold Sengkli kumu presiden usamla kerbok malai sekretari lembagi dukot kaseng hakabala sakhiru bahakane ka jinglik jurep ya ki kato kane teli kidukan jongki barjala ki badon hapo kasor nongpo kimsem lala satya ban penbiang ya kino kikot kisla ki bade banyo napo ka district council ka RBYDSO kalakhang kredap sendon ya kadukan barjala kabalapli bat rekam tangda kikot kisla ki bakalayo nakador barsnong bana usodar kanongpo Henry kamsyam lala satya ban penyo ya ka trading license kabade banyo naka district council kaseng kala peram juru ya kite ki barjala ki bala syuan klun ya ki kam ki jam hapo ka jala kabala pendulat bat jingkermen ya ki samla khasi ki bomdon kamdon jam jongka district baka jala hi borkawe nakaliang kaseng kala kuntu ya ki bor ka district council bakide bat jurep ya ki dukan di marbam mardi bat kiwe ki bala penyat ya ki barjala nakapor sakapor khnang ban khanglan ya ki naga jingtrekam bi an kaba klem kot kemsla bakide banyo nak ki bor jongka sarkar jala iya ka jingsa ka komi kam de ini bangin le gini kam de ka ega ba penlong ini ka ega ba ketik ini panle ka ni kam de gini nama habang ni pet ni ya ni sibun di ko ne di information na kiwe parlok samaj ka dong de boy ha ka ba bun lagi dukan juga barjalah ni kila nyon bor ni klun bor kila supli ya di depan ki them kino balik dokumen juga ikut Islam hampang ka trading license ka bagi dai benyo napo district council ke hadu unta nilap ban syam hadir bangila wan ban pej ni nilap bumi dukan bahak hapdang jong sarung po undon ka kot kasla andai endang election kot sla nilap ba uyo tang mai kot ni ba snong no sardar jong snong Deka balma kalau ulung barla kumno ulung bentri bukan hem dayo kano ka jingku nak sarkar khatam na district council ka badi ban ayat ni trading license ini kani ka di compulsory na batagi barjala bakin hagle andai hem kani ulu har wa shukir har khatam ni hapon so kani ka di ka kam ka penyakja khatam ni ditrai di samla jongka ka than jong tu makalo ulung ibreu jong than jong na samla khatam sudah hapdeng kajing kerjuk kam satu jam dan hal bisnes le khantam karno tam le la syakni habaro yang la syakni obat jela hak bau berjela klem gini balik dokumen unut dan kirim hang di depan gitu ka jimio lomba tering le ni kopi na lomba senam kopi na di sadar lah kena kalian kaseng ni kalau awannya kalian pembakan kami kalau le penting kan tidon kita non sibun gitu kan akan surat kita lala berkimbiang ikut Islam gobiang lani dibalik dokumen dibaniat ketum tiba di maki kita banyak ketum kaan kebat aswa punya di mereka mereka kan babon gitu kan kam agak hanya po jadi hidang bon di bumi kena kalian kasang kakun tujuh dari sekolah bah kadai benda pikir kadai benda bandak ni ha kumekini ki jat ki bakani ya ka len ja jogi samla jong ka than jogi khatam dina galang jami ni pendam juru ya ka snong ya baro ki badam ki ban IT ban IoT ya dini di batela ban kli yang bukan itu sya ka snong ka dei ban snok tilang ban sisil ban baro samla jong ni kwa ni kan turun na agde le di batno isem ran isem lima berkenton kejingkit kli nama tak kabah kami akan jadi bendri ujung ni nama tak kayu kepot jung pun semua ke jung kata agak dia cukup jung persen dia nak kata apa pelong ini bangin hamian bangin hak kami punya ya kum kini ujung tumbor tiba narik ini tumbor tiba napo kami pun sama jung persen dia nak kata persen nanti semua kang sanang ya cucu siam kasang kangsa
thali ya bro ikut Islam di bar jela ki bumbiang ikut Islam kasang kasakam bang ni bentuk di sini ka di musim saya kam tenang ba ka juman toy tolong ya mi di kun samaj ka to boleh